Senhor Herculano da Conceição Hanesan Sifi Aldeano Pai suku kunya. Au kangka Herculano da Conceição mudar Sifi Aldeano Pai suku kunya. Senhor Herculano da Conceição declara katak hau Hanesan Sifi Aldeano Pai husu direita va Sifi suku kunya Senhor Domingos Kaunan. Katak banhir makita halo pagamento ou selo indemnização com a barai afetado ou alargamento estradas husi fronteiras akato to ihatono. Hatan husi Sifi suku kuinga Domingos Kaunan katak los duni sirne osan tamete on. Mai beto agora se dá selo indemnização com a barai afetados iha suku kuinga. Sebenarnya Neo hai meeting tempat repose manikumuk am CV sa walk sa tuti am CV deno le telepon kawan le mejan le ya in mail on nane sa le sim wetan tamen Sifi Aldeano Pai Senhor Herculano da Conceição hatutang katak. Liste nebe maktama ba alargamento estradas karai afetados haumos persija hatene. Sa kantin au sa tenget Sifi Aldeano persija kanaf le mesin na pina na tenga uhin na au kalau ka uhin ko pinta na utana in kanaf ya in kanam po in buat hai ini au sa uhin antes le nana he in kampa nova obras ka nova meka tenga he nemio Sifi Aldeano ela una be uhin da kanaf. Sidauk selo indemnização karai afetados com a alargamento estradas husi sekato to ihatono. Preocupação husi comunidade Aldeano Pai suku kuinga hakara kusu. Razão saída maka sidauk selo ami com a barai afetados. Husi comunidade suku kuinga losau mesa mai be siramos atu husu hau mesa hau lori suku kuinga nenara asa raya afetado husi suku lalisu patotono. Mai be Hanesan suku Siraselu selu tiona. Hanesan suku Nipani no lalisu. Tambah suku ruang etantiana pagamento. Pensaho ami Hanesan suku kuinga no suku Costa to agora sidauk selu kona barai afetados. Wensa ami suku kuinga to agora sidau. Laos izizi mai be hafano liliu autoridade fong. Bele atene problema ne ni ensato agora maksidau pagamento barai suku kuinga ni. Maluk Shira, atu hetan informação nebe factuais no atuais, reta haluhan inscreva iha canal APV23 Online News, hane hambutau notificação, o comentário no fahetutan ba media sosial Siraselu.